energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta. Sad da kažem, sa vama je čovjek koji je najviše zaslužan za ovo što se desilo, da kažem, sa FNC organizacijom, ovaj hype, ovo ludilo. Dražene, sve čestitke na ovakvom eventu. Kako si zadovoljan? Pa super, mislim, event je bio bomba, dvorana puna, produkcija baš na visini, jako sam zadovoljan kako je sve prošlo s te strane, publika oduševljena, čuo se po reakcijama i po atmosferi. Žao mi je za neke mečeve što nisu potrajali, iako smo dobili atraktivne highlightove, sad imamo highlighta dovoljno za čitavu godinu. Dovoljno reelsa. Da, možemo reelse vrtiti, ali za neke borbe mi je žao da nisu potrajale, mogli smo vidjeti možda još više akcije, ali zbilja ljudi su pokazali da su došli spremni, da su zbilja na visini i da je FNC postala vrlo respektabilna organizacija i nema više lakih mečeva za nikoga. Ja mislim da Slovenija iskreno nije imala ovakav MMA event, sigurno. Pa ne, apsolutno, mislim, ovo je prvi zapravo event u Stožicama što se tiče MMA-a, da je bilo ovoliko ljudi, da je ovakva produkcija, da mislim nije uopće usporedivo, to jednostavno nije isti nivo organizacije i nije usporedivo, nikad. Kao da ste se digli u odnosu na Sarajevo, kad gledamo što se tiče publike, produkcije, marketinga, svega se diglo za level iznad. Pa zato jer to je ta pauza koju smo imali 2-3 mjeseca od Sarajeva gdje smo se malo organizirali još bolje. Ovo nije ništa, niste još ništa ni vidjeli od FNC-a šta smo pripremili u narednom periodu, tako da, rekao sam, dodajemo gas, idemo sad jako i to je to. Naravno neće biti svaki event ove veličine i te produkcije i svega, jer jednostavno ova dvorana to zaslužuje. Mislim, radi se o najvećoj areni u Sloveniji, ali svaki event i manji i veći FNC će biti pravi spektakl. Na početku je bilo pričano kao Ljubljani ne može da se napuni toliko, bit će 2-3 hiljade ljudi. Kao Ljubljana ima 200.000 stanovnika i nema šanse da se napuni, a na kraju koliko je bilo na kraju ljudi? Pa nema šanse za one koji ne shvaćaju razliku između FNC-a i ostalih organizacija. Ljudi su navikli tu na male organizacije koje rade u Tivoliju, u pomoćnoj dvorani i onda njima je van logike da se može napuniti arena Stožice. Što se tiče i publike i produkcije, kakve su brojke što se tiče FNC TV-a, što se tiče televizije, jeste zadovoljni? Pa brojke su nestvarne, evo sad se tu slušao čovjeka što je pričao da je rekord srušen. Tako da FNC, PPV, dobio sam sad informaciju, mogu reći da sam jako zadovoljan. Znači, raste, sad smo počeli rasti duplo po svakom eventu, tako da jednostavno ne mogu vjerovati da u toliko dobrom smjeru to ide i izuzetno sam zadovoljan. Rekao sam što se tiče onih komentara da što se priča za početak da neće biti pune Stožice, kažem, to je zbog toga ljudi nemaju pojam koliki je FNC postao brand i jednostavno mi smo to s lakoćom rasprodali s nekim ne prevelikim marketingom s naše strane, jednostavno ljudi su prepoznali FNC i dolaze i kupuju karte i to je to. Da, želim da prokomentarišemo dve borbe, to je Miran Fabijan protiv Marija Žgele, kako vidiš tu borbu? Pa Žgele je napravio točno ono što ne smije raditi, znači ono što ne smije, trčao je za Fabijanom i jednostavno ga je presjekao, dočekao na kontru. Sve šta mu je Fabijan rekao, to mu je napravio. Jednostavno, Žgela se nije držao ni malo taktike, a i sam je rekao da to ne voli, da voli raditi po svojem. Nažalost, ovaj puta to nije bilo dobro za njega. I šta ćeš, to je sport, idemo dalje. Drugi put će biti bolje, mora se dići u kvaliteti i to je to. Da, druga borba, FNC prva bare knuckle borba i odmah bum. Borba večeri. Mislim da je ovo, što se tiče bare knuckle, ja nisam nikad vidio bolji meč. Gledao sam neke evente, ali ovo je zbilja bilo izvan svake pameti koliko su dobro. Nekako napravila se cijela priča, bio je haos na vagalju, dobra borba, na kraju su se pozdravili, respekt. Da, sve pet, znači apsolutno, znači nije moglo bolje proći. Cijela ova priča nije mogla bolje proći što se tiče prvog bare knuckle meča na FNC-u. Da, Miran Fabijan, Darko Stošić, Beograd, je li to dogovoreno? Pa mislim, Darko mu je rekao, pričali su prije, rekao ako dobiješ Žgelu nokautom, ako pokažeš da si zbilja to što pričaš, imaš meč. I evo,
Darko drži do svoje riječi i to je to. Znači čekamo samo službenu potvrdu datuma i taj meč će se desiti u Beogradu. Da, aj samo kratko da najavimo FNC Medulin 13. april, Tomo Spahović, braća Sičaja, Danijel Bažant. Kakav event nas očekuje? Pa evo, mislim, znaš sam, mislili smo staviti Armagedon, međutim toliko se kart s vremenom razvije dobro da jednostavno to je kart za FNC 16. Mislim da nas očekuju povratak Bažanta, bivšeg prvaka, Tomo Spahović opet u akciji, braća Sičaja, mislim, event braća Sagiragadze protiv Caponea koji je zbilja vrhunski borac. Da pobjeglo debi Veljka Aleksića koji Veljko Aleksić debitira u FNC-u, ponajveći srpski mladi talent. Mislim da je event koji ne smije niko propustiti. Forgi, sve čestitke na ovakvom eventu i šta da vam publici šta da kažem, vidimo se 100% u Medulinu, dolazim u Medulin da ispratim event i na kraju ponovo da odradim. Hvala ti što pratiš, oprosti nisam ti se javio za intervju prije. Ja rekao, znaš šta ja razmišljam, rekao Forgi se nešto naljutio. Ne mogu se ja naljutiti, uopće. Vjeruj mi da ja ni ne gledam ko šta priča, ko šta uopće me ne zanima, ti to radiš, pratiš, dapače, ali jednostavno sam bio u nekim gužvama, imali smo tu, vidiš kakav je, treba to organizirati, sve to, nije to lako, tako da imao sam puno posla, ali evo, idući puta obećajem svaki. Ništa ljudi, ovo je bio Dražen Forgač, vlasnik FNC organizacije, a mi se vidimo 13. aprila, FNC 16 Medulin, pozdrav za sve.